IPEC TV News na adom butaram na oksari. بعد الحشر جنة الفردوس الله تعالى هاي ربا نان ربا خرشدا أمن توبة نفنجي شنو مدي هنغني هاي ربا بيغني هاي ربا فراج منا أدو الله تعالى نا إيدكي مشيدي أيب نماز شولا ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ لم يكن له كفوا أحد كريم يا أرحم الراحمين يا باقي مولانا نيتولى بمدهر جمال إخوي هنا كنا مكو إله العالمين نحن بينا جني هاي من أسد إخوي كنا مكو هنا معاف توبي كي جهان ثبا كونغ أسدك أهلمن يصير الله نبيدا نبال كنا مكو كبرت إله العالمين رياض الجنة سبيل إله العالمين بعد الحشر جنة الفردوس لكم इस्लाम धर्म चटपा इचनाव मुस्लिम इचनाव सिंगी सही अमगी मनुंगदा यामना तांगना थोपा थाबुम अम्मा चुपना मपूबु निंजदना चरा हेंदना लैरुवा मतुंगदा ngasi asi Idul Fitr haidna yamna nungairaba dugumba numit amani ngasi asi aduna Manipurda laibiriba Islam dharma chatpa sinau singi yamna nungairaba numit asidaida aishu saruk yazaba minit manga tarada osu saruk yazaba pangjabasi yamna laibuk phavani haidna sumaina thamnige koi Manipurda laiminariba haiba tare chahi lising kaya dagi koi laiminar aba sinau singsi koi yamna nungsinana sana sinana koi mioi ba si mapuna loina sembi bangaptani dharma haiba dudi mana apamba mana thajajaba Islam dharma chatningba tanguna dum chachaba Christian dharma chatningbana dum chachaba Hindu dharma chatningbana dum chachaba adubu akoidi mapuna sembiba ishorna akoi puna mapu sembiba ngaktani matam khara sangsara sideda akoi laiminabase masideda aina yamna nungsinana sana sinana अखोई समाज से क्रमाई तौरगा शांति होइना अखोई लेमिनगदगे हाइबसिनी आइना मयाम पुनमक्ता आइना अपील तौजनिंगबसे ओय अखोई मरक्ता करिगुंबा वखन ताना होदबा मिस अंडरस्टैंडिंग थोखिबा खोटकिबा करिगुंबा लेबा तारगसु अखोई मपुदी मतम पुनमक्ता ngakpiba hiba aduga अखोई पुनमक्ता nungsiba miyeng yengbiba ngaktani aduna ngakpiba haiba se akoi miyoibagi yamna maman naidraba gun amani aduna kanagumba khachitang hek gyan tana hudaba misunderstanding lesu ai soi gre lan gre ai tauge haibna taugibna ti hairagadi akoi mapuna su akoi ngakpiba haiba se akoi punamakta faidagi sauba koi gunamani haidna koi da bibiramini aduna koi laiminariba Manipurda laiminariba jati dingma koi Manipuri ngaktani akoi sida popani koi sida ida sigadoribani aina kaiguma kanda aduma hanjan haire de haibiramma yai waidagi nungairaba Islam dharma chatpai sinaugisu punsida miyoibagi punsida amuktang yaujarabadi haidna mapuda ꯅꯤꯡꯖꯗꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯥꯗ ꯑꯔꯕꯇ ꯃꯀꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯧꯔꯒꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ
ꯑꯩ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯕ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯧꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯏꯗꯨꯜ ꯐꯤꯇꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯆꯥꯟꯅ ꯆꯤꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜꯁꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯙꯔꯃ ꯆꯠꯄ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯔꯛꯅꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯃꯥꯖ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯩꯇꯕꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕꯁꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯔꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ الله أكبر ولله الحمد واستحب لكم أن اغتصلوا واستكانوا من قبلة أو شيئا حلوا واسعوا الخطبتين فتفوزوا في الدارين الله أكبر لا إله إلا دا مكة كونتن بيرمسي كوي हाफिज शाहरुख बेंबू वाली मस्जिद मौलवी अब्दुल रज़ाक कवाल मयूम मस्जिद मौलवी अजमल उमर वाली मस्जिद मौलवी सालेह कबर वाली मस्जिद लाकरो हाफिज ताजुद्दीन मस्जिद पेश इमाम मौलवी अब्दुल लतीफ अवांग मस्जिद हाफिज अब्दुल नूर मदरसा वाली हजरत मौलाना मुफ्ती अकबर साहब कासमी वहाँ मुताबा मस्जिद मौलवी शफीक फैज वाली मौलवी बदर मंजिल वाली मौलाना नूरुल हक अमाचम पुराना मौलवी यूनुस लेंगोई जिन मखा की जदीद मस्जिद मौलवी अब्दुल अजीज अमोंग कोंतू कनागुम्बना खुनबी बतारगदी अखोगी इदिगा कमिटी दा खुसिन मिन्नबा हाइना खुनबीरगा यावरगदी अखोई सिदा माइक की लाउरियो मफम सिदा किसन बिरंगनबा निंगसिंगजरी अमुका हन्ना बामगी मोबाइल सैमसंग की अमा ताहौरे अदो कनागु पैसा तो नेना ताना बजना छीगा तो हो आवाज़ तौबा अल्लाहगी थौजालदगी मपुंग फाना मोजिंग इदिगा पाककी मफम असिदा पांगथोक पांगामन बिगरे अल्लाहगी लाख लाख शुक्रनी महान लेंबिरगी ngei matam असिदा Allah na taufiq bil hidayah Lucia vai pai pai lesson housing hujung matam sulai 3 minit rang matak tengai re Jika kami tiki kari kemufung kara tangga tu sulai na haidi Ado bermasi ki mangoi na kari gumbakara kami nabi aba syariat ke aba masalah kara tang me amatul jage koi pun matamin nasi masuk amal tawmina na basu ko nasi Ahan badan sulai pai pai lesson housing Idul Fitr Karai ko kau hari kadi Idul Fitr hai basi fitra pithung laga
रोजा था अमा हेलबगी मतुंगा फित्रा पिथुंगबगी मतुंगा फित्रा अदु पिथुंगगा हराउबा फंगुगिबा अदुगी ममिंग ईदुल फितर कवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अखोगी थक्ता असिगुमबा चही अमदा असिगुबा ईद की मौका तंजा अनिपी अमना ईदुल फितर नी अमना ईदुल अदहा नी ngasi asina idul fitar ramzan khan he loisalakpa sawal gi thagi ahang banu ta pangthok gi parami daduni lusibai pai pali sinau sing iko gi idul fitar asida maruina aikoina tawnari ba amasung shariat ki makai da gi aikoina tawdabi ade hai na pirami rasi sadaqah fitrani sadaqah fitra asi lusibai pali sinau sing hoji sahi asi gi hoina सदगाय पिता पिथोगा द बगीसी का नाम पिथोगा ने याद दारगा दी महाकी हिंद द चंद द याद द पोलम सिंह दु खैदोगा बगी मतुंगा लुपा लिसिम मरफूगा मरी का चामा ले मगल लैरबा लुपा अदुगी मतदा सदगाय फित्रा वाजमी महाकी नु मनुंगी चंद द याद द पोलम सिंह खैदोगा बगी الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير ذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياة अरे ठीक है जी का फोन से لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯗꯤꯒꯥ ꯄꯥꯛꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ लिबा मफम असोमदा ngahakhtang lengsanbiraga अखोगी महान लेंबीरगिङै मतम असिदा अखोई अहल लमन सिंह उलमा हजरा सिंगा कुलसिगी प्रजा पुनमक्ता कैगुंबा लुसिंगबासिना थंबिनिंगबा वफम मदु मतेक अमतंग तामिनसी हाइदुना सलाम गलोइना हाजरी अदुगा अखोगी इमाम साहिब सिंह ini malam berada माने अदुने हाज आदा जंगदौरदोन अदुने हाज सुमायने यावरोइदोर थौरांग तौजरी इमाम साहिब सिंगी मरोइना इमाम साहिब सिंगी मल्लागी अदो अखोगी हां मेहराब की मपा सिदा परेंग अमक्ता फंबी नबगी दमक्ता सलाम गलोइना ना हंगचरी जजाकल्लाह The EPAC Group of News was set up on 7th July 2017 as a news networking body. Now it completes 7 years in service. Under the aegis of EPAC Group of News, one news networking YouTube channel and Facebook page called EPAC TV News has been set up in the year 2021. It is providing news throughout the world day and night. Saidur Maibam is the managing director cum editor of the EPAC TV News.
He is young and talented journalist of Manipur. Under his guidance, news updates are being disseminated all over the world. Both YouTube channel and Facebook page of the EPAC TV News becomes a successful news channel. It is due the full cooperation of the people. The news channel seeks support of the people. People may subscribe, like, share, and follow it, so that it can serve the people further. The EPAC TV News. Once again, thanks the supporters.